Hey Momun, dur. Ben pazara gittim. Pazardan gelgi çekti. Agorottordu çağıp, artık tazalap, musurlarını alıp çıkıp, bardıq işleri kılıp koy. Düşündün mü? Tur dey, tar. Of apa, sonuncu işte özüm kılam apa. Ha жоқ, sen жатыр. Ha? Men özüm ısıkta, sırtta çıkıp, otun çağıp, jer жыйнап, бар жоқтарды kılayın ha. Sen esal, salkın esal, sen kıynalıp kalasın da. Aa, sen koy balam, жат. Хорошо. Özüm kılam. Tur deyim ben sana. Sırası atı aldın mı? Ha? Çık bu yoka, çık deyim ben sana. Bol. Ben sana ayttım go tur dep, ha? Ben sana ne dedim mi la? Niye jat aldın gayrı? Ha? Şişt kıl sırası kutuğuzda. Gelip tekşirem. Tekşireyim, kekki, orada bana güç otattı. İşte panen kıp koy, aynen men kılarım ya. Ben orada boğunu ekim bunda normal ye salışım gerek de tabi akıldım. Orada adam kanti oşunç işti kılsın. Ben sana ne dedim? Ha? Cumuşlardı bitir dedim go? Bas oldu bak, tez. Bol boysun be, 2 saatten beri kutam ben seni. Öz ayaldar uşundaysyňar. Eki jerde şaşpaysyňar, birisi bir jaka ketip atkanda, ekinçisi kiyim tandap atkan deyip. Hey, çıktım komundan 5 minut öyle kütüp almak 2 saat deyiz. Ben sizde gerek bolsa armiyadan kütüyorum, 3 yıl kütüyorum. Siz 5 minut kütülmeyiz. Oturun. Dursun dedi sen. Oturun. Hiç kim al balandan. Gerek bolsa 5 yıl emes, 10 yıl kütetilen. Ne hizmet yesin? Başım ortaya ben düşündünüzbü? O wagында menin артымdan журкаган жигиттер ушунчалык көп болгон düşündünüzbü? Ha? Керек bolsa özünü öldürүүгө dayar болгон. O eneň, saga üýlengenden görä özüni öldürgeni jakşyrak bolsa gerek eledi. Boldu, aydaňçı. Aydaň. Makul, aydaň. Bilbeyim. Adres pişman şöyle. Çıkıp Bas hali. Sanacağım mı? Topla. Ata, Ne? bir soru bereyinçi sizge. He. Men sizdi bir jerde körgöndeyim da. Men de seni bir yerde körgöndeyle bola verem da. Şu eköz ata bala emes bekenbiz de oylayım da. Oy. Sen özünürak bolsaň, sen öz üzerine gelip taýyş. Erkek çapa. Tuş aldyma. Alican. Nasıl Alican? Kandaysın? Assalamu alaikum. Aksın mı? Kandaşlar? Ha oylanır. Kanday jakşı? Sağa bir mesele mi geldik? Kanday mesele? Mana o benim balam. Hı. Men bunun atasımın. Tura. Bu men aytkanlarımды kılıp atkaraş gerek da. Turau? Tura kılış gerek aytkandy. Emi suların arasından kelip sağa suro. Aha. Ököyüzün kimiyizin boyu uzun eken. Başka problema jok be. Başka suro jok bu. Özüňөр çeçip algaçı bundan yerlerde. Baş törtpey. Gördün mü? Men ayt. Men boyum uzunrak. Siz beni aldamsınız. Ne oldu? Men çındıkta bildim. Boyum uzunrak ekenim be. Çay, kanday boyuyorsun? Siz beni atam emeskesiz. Kim ayttı? O randomdakiler ayttı. Siz beni töröpsüz go. Töröpsüz töröpünü aytıp koymaysın. Balam. Bir gün bilgen uşu çındıktı bileringde. Tura. Men törögön emesmi seni? Seni apaң törögön gangirbaş. Bas kettik. Tuş alma.
Кандайсыз, братан? Кандай, братишка? Жакшы өзүңүз, жакшысызбы? Денсаулыктар жүгүрдү? Ооба, жакшы. Орозо кармадыңбы? Ооба, братан, бүгүн орозо кармадым. Молодец. Красавчик. Эмне кыласыз, братан? Лагман чойтам. Көрүп айтасың эмне кылып атканын? Көрдүм. Силерде мындай братишкаларда бир ушу братан орозо эле үйдө дала жумуштары бар да мындай жардам берейин деген ойлор болобу же болбойбу? Жардам берейин деп келдим да, братан. Эмне эртемен келбедиң? Эртемен сабакка бардым, братан. Кой. Ооба. Не жаңылыктар экен аякта? Жаңы студенттер келиптир, братан. Кой? Ооба. Салдыңбы? Жок, сиз барсыз го, салбадым. Тап келелиби, а? Ооба. Ишти келип кыласың. Мен кыламбы? Ооба, келип кыласың. Жүр. Мегаплаза. Кызылкыя шаарындагы биринчи заманбап соода комплекс. 44 000 квадрат метрге созулган аянтта премиум класстагы заманбап патерлер, бутиктер, кафе-ресторандар, супермаркеттер, балдар аянтчасы, спорт комплекси, ылдам жүрүүчү лифттер, коопсуз эскалаторлор жана ыңгайлуу унаа токтотуучу жайлар орун алган. Бир сөз менен айтканда бизде активдүү эс алуу, жагымдуу шоппинг жана бизнес жүргүзүү үчүн бардыгы бар. Соода комплекстен батир же бизнес үчүн соода жайын алып, кыялыңызды чынга айлантыңыз. Байланыш үчүн телефондор 0777 50 0035, 0557 50 0035. Дарегибиз Кызылкыя шаары, Асаналиев көчөсү, Манас ата айланпасы. Золотой квадрат. Кыялың чынга айланат. Кандайсың, жакшыбы? Жакшы, келиңиз. Мен срочно паспортко сурет тартып койчу, документ турлаш керек болду. Болду. Канча мүнөттө болот? 5 мүнөттө чыгат. Тарт анда. Болсо сиз. Эй? Бул эмне кылганыңар? Неме үстүмө издеваться кылдасыңарбы? Мен силерге жөнөкөй адам эмесмин. Мен сени жалып кылам, мелисайга берем сени, түшүндүңбү? Мына сүрөтүңдү ал дагы өзүң портрет кылып үйүңө илип койгон, түшүндүңбү? Мен сени менен сүйлөшөм дагы. Эмне каттыйсың, братишка? Ачылып алыпсың го? Беричи мына ачкең кандай жашат экен. Братан, жарашпай эле жатып эле калды. Братанга любой нерсе жарашат го. Ооба. Орозо кармадыңбы? Жок, али жашпыз го, чоңойгоно кармайбыз да. Бунун чоңойгону гарантия бар, а? Жок, диплом бар, же сертификаты бар экен. Бул бейишке сертификат алган. Братишка. Болду, братан. Өзүң сөздөрүңдү алып жүрчү, пожалуйста. Мен сени бир жерде көргөндөй болдум да, братишка. Сен кече кобра менен жүрбөдүң беле, өзүнчө катып. Жок. Оп. Не болду, братишка? Сүйлөчү. Өзүңчө эле катыйт кой, капталдан чыгып эле. Мен сага ушуларды үйрөттүм беле. Братаның сен үчүнчү, любой жердечи. Носкиси жыртылганга чейин ушташып берген. Бош болбо, братишка. Уруп салбайсыңбы? Бир уруп туруп түшүрүп салчы алдагын, Турчу нары өзүм сүйлөшөйүн. Сен эмне кыйынсыңбы? Же бир сомдук тыйынсың, я? Сен чаянсыңбы, чымынсыңбы? Мага такыр кызыктырбайт. Сен авторитетиңчи мен үчүн бир тыйын, түшүндүңбү? Братишка, сен нейлердин далайын көргөн го дейм. Ушул турушуңдачы проектке сайып туруп бетиңге бетон эле кылып таштайм. Коюка, чыгасыңбы? Ке, давай, спортзалга баргам, шточу. Мушташып салам, Келбейсиңби, кел. Аябай коркутуп бердиң го сен. Аябай коркуп кеттим. Кытыгым келтиресиң го, майдаланычы катындарга окшой бербегин уктуңбу? Годилек. Кичине чоңой болуптур, анан кийин салсаң болот, братандарың признавать этпей калдыңбы? Асманга жакын болуп нени кыйраттың? Нени кыйраттың? Зато сен көздөрүң чыйды. Не турасың, тур жого. Асқаралы, қандайсың? Жақсың ба? Ме қылтасың? Гавайида жатам, бутумда асылтырып, лимонад ичип. Көрбөй атасың, машина жууп атам ғой. Мени сағынсаң керек, Кебір құшақтасып қоялы, үчі доспыз. Жол чейін. Неге келіп алдың деймді, өзім Москвада жүрө бербей белең. Москва болады. Уақытта су кризис екен да. Неге? Мұндай бір кнопканы бассаң, су шау шығады екен.
успеть етсең жууп ичип калдың болсо колдун кулур деп кирип кетет экен. Койчу. Анан bir жерге бардым. Жердин асты менен кирет экенсиң да. Чыкканда башка жак менен чыгат экенсиң. Ошондой бекен а? Анда bir kыздын үйүнөн кирип туруп, кеч өзүңдүн үйүнөн чыкпасаң болобу? Сондай кылып апына? Ай, жиндесиндей кылып көрүшкөн. Чалдар. Айса кандайсыз? Жакшы балам. Мен атам көрбөдүңүзбү? Кичине акыл тайкыраак, памперс атам кичине жетишпейт. Башыга калпак кийип алган узун. Ушу окшош. Ким баласысың сен? Сиз кимдин атасысыз? Балам. Кандайсың? Эй, экөөң бири-бириңди тааныйсыңарбы? Бир үйдө жашашың билесиңерби? Баргылачы таанышып келгилечи, мен башым ортосуңар, ата бала биз экенсиң. Alo, o Kaysar. Keçini alып келбедим бей. Азыр барам анан. Көрсөтөм мен сага пачагыңды чыгарам, көп кыйкырып алма. Мен түшүп кала бербейм бе? Каяка түшөсүң? Сүйлөбөй турчу чоңдор сүйлөшүп атканда. Болду. Мага кыйкырба. Барсам сен менен башкача сүйлөшөм. Кайча деп, суран түшүп каланчы мен. Жүр дейм, түшпөйсүң жакка. Мен менен кетесиң болду. Азыр барайын, ошондо сүйлөшөм. Сен эч жакка кетпей тур, макулбу? Азыр барам. Önün durayın katını. Bayke mençi men. Niye sen? Çoğun engine cetkirememezsin. Can aytpa öyle yolda düşüp. Ayttım mı canay? Niye kettiğimi çoğalası bizdeki kılıp koyalım. Çoğal önün durayın bolası. Hazır men sana көрсөтөм, акый кырышты.